فخورا خود تعالی تجاری جی کسی ام به قره پوز بلند حزناک یک هفته جشرت رز و حرمت اسلام دا رز و حرمت البرد انسان گرتن تولرانس دوی مرو بقرتی بروانش گوا مرا به انسان قصه کر انسان قاسی خوار قدر و قیمت بده انسان و لناور انسان مذهب که قصه بکر روی خوش انسان نگوارینا هر وسا لقمان علیه السلام گوره خوار دوام دکه دوی وقت صفی مشی که در ریوشوی نخواه آسایی به طبیعی به یعنی نورمال بر ریوه هره نه زیاده سوک مینا عقل سوکا بر ریوه هره نه جی زیاده گران هر وکی هک بنگه تا ناشکی نورمال بر ریوه هره دوی وغدد من صوتی که دوی دنگی خواه پر بله نکه که جواکی رونشیر قاسی کو پیدیوه انسان هی به جواکی را قصه بکه بدنگی بلند و برس قصه نکه بدنگی که نظم قصه نکه انسان هی ده جواکی ده وصال نظم قصه ده که نوردی گلو باش شد وی دنگ نای مرا پر انسان هی پر زیاده قصه ده که بلند قصه ده که مرا عاجز ده که لقمان علیه السلام شکره خواهد وی کره من دوی وی نورمال بره و هره طبیعی بره و هره قاتو بره و هره مشیه که بره طبیعی بم هر وصال دنگی خواهد نظم بکه داخینه این انکر الاسواتی لصوت الحمير لورا دنگی هری پیس دنگی کران دویجه اف قرآن آیت قرآنی گفت که عشا کرد زره دنگی پر گوی مرا دیشتین انسان کو دنگی اون زر و برس او جمینه دنگی اون دنگی کرای انسان جواتی رحاسز دکه به عاجز که دوی مرف تولرانس جواتی او کو لوگورا کو مرود اوده کتابه جواتی کتابه بقاسی کو دنگ ترون دنگی خو بلن بکه بقاسی کو بروکو فهم بکه جبوکو فهم بکه خالا حشتا جی تولرانسی آنجی ام بویجی جی رز و حرمت گتن الهمبر انسانا دوی جواکه کی ملته کی به ملته کی دن حنکی خوانه که تو جواته کی تو ملته کی به ملته دن حنکانه که مرو استهزا نه که قشمری خوپی نه که مرو انسانش خو کمتر نوینه خدا تعالی دو سوره حجرات آیت 11 دویجه یا ایها الذين آمنوا ای و کسی کو ایمان آن هاتیه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم دوی قوم کی جواته کی بجواته کی درنه حرکت خوانه کن ام به قشمری خوانه کن وان کم نوین دبوکو او جواکا کو او ملتی کو او جماعت و پارتی و طریقات کو هم په حنه کو ام به لاقردی خوادکن ام به استهزاء دکن بکی جو شتره ناب مرو حنکه مرو خالکی جبوکو کم بخیل مو په حنکه بک حنکی خواب خالکی بک ام به قشمری خواب بک استهزاء بک وان کم بخینه دبوکو او جمره شتر به لورا مرو نزان کیل با خود شتر هر کس به از باشم لروجم شو حضور خود تعالی حضور و خود مرابی کیجمه باشه ولا نساء من نساء برهن جيجي بجنا ام به قشمری خوانه که استهزاء نکو حنکی خوابه نکه هنگ جن برای نه فلان جن کرده فلان جن دریجه فلان جن ششکوی فلان جن خورده فلان جن ضعیف نظام چه دوی برای جیجی به حنکا نکه عسى ان يكن خير منهن او جنی کو پی قشمری تی کرنه پی استهزاء تی کرنه ام پی کم تی خاصن بگو جیدن شتر به ولا تلمزوا انفسكم هفدو پیس نکن هفدو پیز نکن به نوونوچکا ولا تنابزوا بالالقاب نوونوچکا هم نکن کورت کور کچل نگی توپال نزانم زکی مزن پوزی گره چور نزانم چی کجک دوی نوونوچکا هم نکن لورد ولا تمدا پر نوونوچکا هفدک دوی هون نوونوچکی نوی احمد به احمد نوی محمد به محمد اوا خاله حشتا اوا رز و حرمت جواکی دوی مرو انسان بی انسان حنکی خوانه که او نوونو چکال انسان نکه هر وسا ام بی کسیش خواه کمتر نوین خالا نها دوی مرو چه به صبر کش به مرو به صبر به خالا نها ده رز و حرمت کرنا جواکی دوی مو صبر کش به مرو صبر بکه یعنی دبکو انسان لمرا ظلمه بکه دبکو انسان مرا قارته بکه مال مرا بخو ام بی حقارت مرا هات بکرنه مرو کاره به ام بویج زحمت کش به زحمتی جواکی بکشینه لورا herkes mina مرا باقلنه herkes mina مرا عدالتنه herkes mina مرا زانانه de مرو بزن به کسی زانا عقل عقلمند عقل تمام گنده ام بی دین کی هبه ضرر ودگی تمام گندی عقلمند کی هبه کار ودگی تمام گندو جواکی جبروی de مو صبر کش به
Xwedê Teala Sûrê Lokman ayeta 17 da û hat her dîsa em bibêjin şîretê Lokman aleyhisselam li kurê wî divê ya binêyên divê kurê min eqîmû salate divê li mêj bike yanî müminekî nav li mêj neke. Tu çi divê bira bibe tu nexweş bijî tu bi çava bijî tu bi çava îşarej bike divê tu li mêj bike. Li mêj ebeden Müslümanekî nav li mêj neke. Divê kurê min divê tu li mêj bike. Ve emr bil ma'rûfî tu tiştê qenc û baş bivêje. Tim di civakê da tu însanekî em bê qenciyê bivêje, başiyê bivêje, rindiyê bivêje, em bê rêberiya qenciyê bike, urf adetê baş bike, wenhe anîl munkerî tu bive bend ji bo tiştê pîs û xirab tu men'a bike tu ji ser xelkê bidalîkî tu bikar bive bend û em bive asteng ji bo xirabiyê, urf û adetê xirab hebe bi şêwe û şekilek xweşik wî bidalîkî. Her wisa vesbir ala ma esabeke. Gava merû bû bend li hember xirabî. İnsan hen li ser xwîna însana em bivê jiyana xwe tomar dike, jiyana xwe dimeşîne li ser kir emega xelkê. Gava meriv ji xirabiyê ra ji nebaşiyê ra merû bû bend, merû bû asteng, mera nexwest xirabî di civakê da çê bi gelek însan li mera heqaretê dike, zulmê dike, em bê niyarê mera çêdive, dijminê mera çêdive, hevalbendê mera navîne, bêja divê meriv hember van bela musibetê tê ser mera jî merû sebir bike. Ew ê dibêje Xwedê Teala dibêje înne zalike bêguman ev li mêşkirin û gotina qenc û baş, gotina tiştê qenc û baş û bive bend li hemberê xirabiyê min ezmîl umûr ji karê jê re ezim tê xwestinê, karê mezin e, karê hêjan e, karê qedrê wan li cem Xwedê Teala bilind e, her kes nikare van kara bike. Belê gelê Müslümanên qedir bilin nexwez bi van nexalê hanêne em ji were behsa em bivêjin hurmeta rêz û hurmeta di civakê da an jî em bê toleransa di civakê da em bikin li gora İslamê bêguman gelekî ev ê din jî henin yani gelekî xal hen mirov dikare bi seda bi pênsida xala em bivê we mirov dikare bibêje lê di vir da me nexal em jî dexal me amade kir ji ber wê ji ber wê aqwase me xwaz behs bike bira em dikar hinek dirê jî bike lê bira bi kurtasî bi hindik û rindik Kurt û kurmancî hê baştir e ji ber wê em bibêjin nexal bes em jara behs kir û qapat kir. Gelê beşdarên Facebookê